Atorif today na fu anansi na kounu. Anansi na wameti di abifuru trichi. If anansi no ap money, ay praxeer alla soort fasi vaakang kona money. Dan kounu be ap na baka en oso let se en camera wa mooi krontobon. En alasma sabitachi krontobon na wan gratis chimbon. Soso na tapseya abi palam. Da bon be fura kronto. Anansi praxeer tachi man. Mi ap money van nodu. Van mij go do asandisi fu fen money na kounu. Danasi teka kriboy chinfeng. Aleren tachi. Yego sukuf tana tapa bon fu kounu. Da alam manten fruku. You must singi. Koune go dede. Koune go dede. Sumai go tron kounu. Anansi go tron kounu. Alam manten koune yera sandisi. Ayera sandisi. Kounu tachi. Same go do. Anansi go tron kounu. Mego dede. Anansi go tron kounu. Sana sande singi na so atapa bon. Alam manten fayushi kounu wichi. Ayera singi. Ayera singi. Kounu sen wan den srodatif go kar anansi. Ma anansi be sabitachi. Adif 3 day kounu ego sen kare. De anansi taji maku batachi. Weyere. Ef kounu sen sukomi. Taji tat mesichi. Di astro dati doram manten. Agona maku ba. Ataji maku batachi. Kounu sen kara anansi. Maku ba luku furwontra tachi anansi. Ome wichi lang anansi sichi. Mama tachi. Iya ma kounu aben fanodu. De maku batachi. Weda go taji kounu tat anansi sichi. Ade dat herde a singi. Bonu kon verferi. Omen man luku na tapa bon etachi. Sainde ye mekso. A winte waiso. Na gade singi ftaiji kounu takau godede. Ma anasi na wa enkri man di kan yep den na ato dati. Kounus dong a praxeri. A sena so dati tacha musko. Luku if anase sichi a muschar anasi kon. Di astro dati doro a taiji makuba san kounu tachi. Makuba teka srodati a charengo sortak anase sichi. Srodati tachi. We, mayu muskona kounu. Mego chayo inwa wajifu kounu. Ah, dat na san anasi bewani. Anasi domren srefi. Awerwan frakat jakti na ching. Dat noso wan konfshi. Di adoro na kounu. Moro anase e beefi. Kounu tachi. Anasi yusichi. Ma misen kar yu kon. So antore psaja. So antore psaja. If you kan puru asanjimi na inabong da misajiu afutong na moni. Anas tachi mikono. Fame sichi. Fame go puren. Mina man krembong. Luku fami swachi. Kono tachi. Anasi. Yetan 3 deja. Me bor bunya jiu. Meki nyang. Meki chiskrakti. First day anasi nyang. Adif 2 day a opos dong. A seke ede. Kounu na den dinimang luku. Den sitak anasi chiskrakti. Da frukum manten anasi yera singi. Da dif 3 day anas tachi. Mikounu. Peden sande di yu jimi. Kounu sora anas tachi. We disi yu chisi. Disi yu chisi. Na wa aftomoni. Ma yu muspura san jimi. Gona tapa bon. Tak na gado. Bika alas mat tachi da dis na gado wars koumi. Anasi tachi. Misa pina pina. Daarnaast taki. Mikounu. A betre you mek den lobby pchi oli jimi na misching. Den lop oli. Alas anasis fin futu ala embaka. Anasi krengop chin sona inabong da long sakabaka. Atachi mikounu. Miereng baka. Miereng. Kounu tachi anasi no frede go. Anasi krengo na tapabong. Di anasi go na tapabong. Anase luku long tu. Alas may luku sa anase du. Anasi open anu galok tu. Atachi. Mi gado. No straf mi kounu so. Anego gridi fu jimi sapra mismi. We yepeng. Me beji u no straf eso.
Dan ansi no konanga no wan weri leka pure chin Freudi di a boy ben Freud den sani ne anu. Bika so hei awasa boy e bari kounu no yere. Da anasi saka kon baka na grong. Da di anasi saka kon na grong ada tachi kounu. You must Jimmy sa you promise me. Kounu tachi baka 3 day. You can chisi sami promise you tem no yera stemoro. Anasi tachi abong dati mego lip ji you mi kounu. Because if you know Jimmy sa you promise dan you verstand tachi astensa sinyi baka. Ade dati anasi gwenanga nanga waji baka na oso. Anet dat kounu no yere noti. Adif tu neti ano yere noti. Adif 3 day kounu esa yere tachi. If you do sa you tachi dami e gwe. Des mananga kounu bet napu da de shiwan san freile kwan kouru pego na loktu. Da so kounu sena moni ji anasi. Da so atori anasi nanga kounu keba.